Alhamdulillahil qadimil awwalin akhiril batin bila ta'ulil thumma salatu wassalamu sarmada nabi khairi muqtada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sabila dinil haqi ghairu mubtadi wa ba'du fatakbir wa bil ma'rifah Allahumma judud qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun qadi wa wahidun qadi muridun alimun bi kulli shay sabirun al-khabir wal mutakallimun lahu sifatan sab'ah
أرواح ولي الله والعلماء في إندونيسيا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة مغفرتنا وجنة ويتم لنا ولكم بالحسنى بأبين ورفيع وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصل بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارض عن الصحابة يا رب
صل وسلم وبارك اللهم عليه. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بسم وبارك. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المني سالم عالم الكائن والبين والزيل والدائم سبيح الافل والمائل والطالب والغريب ويوعد النتيج والصامت والجامد والدائم يضرب بأهل ساكن ويسكن بفضل الطالب لا إله إلا الله. أجيب الأجال بديعك بي والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعجما وعضدا وعروقا ولما وجلدا وشعر بنجم مختلف متراكب مما ينبغي يرج من بين السلب والترايب. لا إله إلا كريم الله. بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفرين هل من تائب هل من طالب بحاجة فوني له المطالب. ولو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين نادم والتائب والخائف لنفسه يحاسب أبك من الذنوب إليه حارب. فلا يزالون بالاستغفار حتى يكفك النار ذيول القيام فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وعد الكون المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو غائب. لا فسبحانه وتعالى من مالكنا وجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين الذي وعدد فره الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنل على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الآل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخدم. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحجيب. قيل فمن هذا الغريب الذي يلبس دولة الوقار وتوسعوا بتيجان المامة ونزلت على رسيل الصائب. قال ونبي ازدادت من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفر
abul jaddu summa syakiku Abu Talib. Allahumma salli wa sallim Barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sumiyati ama baina yadayil qiyamah fi zali alamatu dilul qamamatu bi'usaib fajri ujabini layli udawaib albiyul albi mimiyul wa minuni ulhajib zamuyas mawzalim qalbu la yakulu wa la yanam ولكن للأجمة على الدوام مراقب إن جايب ولا يعاقب ولزم يصمت ولا يجاوب ألفأ إلى أزرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب في موكب من الملائكة يفوق على ساحل المواكب فإذا ارتقوا على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل بقوسين كنت له أنا النديم والمقادم اللهم صل وسلم Barik alaihi. صلاة الله ما لا كواكب على مدى خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لا كواكب على مدى خير ما ركب النجائب مدى هدي صحاب سبيل الأبائب
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإرادي حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه ما لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافئ ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم هدف حين كذب به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي على صفات قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنبي بمملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنكنوا في هذه الليلة إلا بطن أمهم مسرورا أملأ به الكون نورا وأنفلوا يتيما وأطهروا أهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاعتزل رشد ربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى عنوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi diikuti atau kita awali dengan pembacaan doa wali kubur, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan Rabtul Hadad, serta dirangkai dengan pembacaan Akhiratul Awam. Semoga apa yang kita baca tadi dijadikan pahalanya dapat disampaikan kepada keluarga kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada keluarga atau guru-guru kita, para kiai kita yang telah pulang ke rahmatullah. Lantunan selawat yang sama-sama kita lantunkan, semoga di hari yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaat dari junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tidak berkencang kalam, mari saja kita dengarkan pelajaran maupun tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Inna Ustaz Alim kepada guru kita, waktu saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina kanu yattaqun. Para asatiz jamaah majelis taklim birrul walidain yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Samsul, Ustadz Ibrahim, Ustadz, para asatidz yang lainnya, para jamaah hadrah, jamaah majelis ta'lim yang mohon maaf saya tidak sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa datang untuk hadir dalam majelis taklim setiap malam Senin, benar ya? Setiap malam Senin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita. Dari awal kita sampai sudah dibacakan Asmaul Husna, kemudian lanjut lagi baca apalagi tadi rotib, kemudian baca juga Aqidatul Awam, kemudian disambung dengan belajar, kalau bahasa kita belajar. Alhamdulillah masih istiqomah untuk belajar. Gak usah ngurusin toa masjid udah ya. Udah gak usah udah. Udah ada tukangnya, iya benar. Kalau sekarang bukan toa masjid lagi, hadroh, bassnya dibawa berisikan lagi. Gak usah dipikirin udah yang kayak begitu-begitu. Kita datang udah belajar, duduk, udah gak usah ikut-ikutan yang kayak begitu-begitu, udah fokus kita kerjanya, udah dengerin, belajar, datang ke majelis taklim, belajar, makan, dan tidur lagi, sholat, ibadah, udah dah, ngaji dah. Kerjaannya kita. Kalau kita ngurusin yang begituan nggak bakal selesai. Udah kita fokus belajar. Apalagi kemarin juga bulan-bulannya kita kemarin memeriahkan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah Isra Mi'raj mah nggak usah dijelasin lagi ya. Udah tiap masjid tuh Isra Mi'raj aja ya kan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, udah tiap masjid tuh baca itunya apa namanya? Baca ayat Al-Isra, dijelaskan Isra Mi'rajnya Nabi.
Di sini kayaknya kalau saya jelasin lagi lama-lama pada bosan sama saya, gitu. Oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya apa? Nabi Muhammad berupa sholat. Sholat itu secara bahasa kan namanya apa? Doa. Doa itu apa? Jadi kalau permintaan itu, kalau kita belajar balaghah yang namanya permintaan itu ada 3. Kalau kita minta kepada Allah, itu namanya doa. Tolabul adna ilal a'la, itu namanya doa. Kalau tolabul a'la ilal adna, Allah meminta kita untuk sholat, namanya perintah al-amr. Kalau antara kita yang sejajar nih apa namanya? Oh, lupa juga itu namanya. Namanya beda lagi pokoknya dah. Ada kalau yang dari bawah ke atas doa, yang atas ke bawah namanya perintah. Kalau antara kita itu apa tuh, lupa namanya. Istilah apa kalau salah? Lupa saya. Nyuruh. Ngajak lagi dia, bahasa Indonesia ngajak. Kalau orang Wahabi hanya kayak gitu, udah semua orang doa minta-minta, nyuruh Allah, katanya bilang gitu. Ya maklum lah, orang baru hijrah ya kan. Mi'rajkannya kepada Allah berupa sholat, yang maknanya sholat itu isinya doa. Allah kepengen hambanya itu berdoa terus kepada Allah, minta terus sama Allah. Beda sama kita nih. Kalau manusia diminta sama manusia, lu minta mulu ngeluh. Buset, lu celamitan amat yang minta mulu sama gua kan gitu. Tapi kalau manusia meminta kepada Allah, emang Allah suruh. Saya kalau inget-inget apa namanya, ketika manusia berdoa itu saya jadi inget kitabnya, namanya tulisan Syekh Muhammad Awwamah. Beliau menulis kitab namanya Min Sihahil Hadisul Qudsi, kalau nggak salah seperti itu. Itu isinya ada 100 hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berbicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu. Segala yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan itu kan semuanya adalah wahyu, betul. Semua yang keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya wahyu, gitu. Wahyu yang diberikan kepada Rasul itu ada 4. Ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah apa namanya, kitab-kitab yang diberikan kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Yang ketiga namanya hadis Rasulullah. Yang keempat namanya hadisul qudsi. Ingetin nih. Bedanya apa? Kalau kalau Al-Quran maknanya dari Allah, lafaznya juga dari Allah. Seperti yang kita lihat sekarang nih di Al-Quran tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu semuanya lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Yang kedua adalah yang kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Injil, Zabur, Taurat, itu kita nggak usah bahas dah. Saya juga nggak ngerti soalnya, nggak pernah baca juga, gitu kan. Nah ini nih yang penting. Ada hadis, ada yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu berupa 2. Yang pertama hadis Rasulullah SAW, yang kedua itu yang namanya hadisun nabawi. Yang kedua namanya hadisul qudsi. Apa bedanya? Bedanya hadis nabawi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, dan disenderkan kepada Rasulullah.
gitu. Jadi kalau misalkan gini, kita di majelis taklim ada ustadz yang bilang gini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berarti itu hadis nabawi. Tapi kalau yang hadis qudsi itu lafaznya dari maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah dan disenderkan kepada Allah. Contohnya gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Beda kan? Beda kan? Beda. Lah kalau kayak begitu ngapain nih Allah capek-capek turunin Al-Quran, turunin hadis qudsi. Gitu. Bedanya apa? Bedanya apa? Al-Quran bisa dipakai buat sholat, hadis qudsi nggak bisa. Hadis qudsi kalau dibaca pahalanya cuma 1, kalau Al-Quran dibaca pahalanya berlipat ganda. Kalau mau baca megang Al-Quran harus wudhu, kalau megang hadis itu enggak. Beda kan? Beda ya? Nah. Dan juga bedanya apa? Hadis Nabi Muhammad sama hadis qudsi. Beda apa? Samanya apa? Sama-sama ada yang sahih, sama-sama ada yang hasan, sama-sama ada yang dhaif. Hadis yang sahih bisa dijadikan dalil. Apa itu hadis sahih? Matta sholat sanaduhu binaklin adin thabiti an mislihi mu'tamadun fi mithlihi wa dabtihi. Dia yang nyambung hadisnya, pokoknya hadis sahih dah. Bisa dijadiin dalil. Ada hadis hasan sama bisa dijadiin dalil. Hadis dhaif cuman bisa dipakai buat amaliyah sehari-hari kita, tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Ada lagi namanya hadis maudhu, namanya hadis palsu. Nah ini yang saya mau bahas, hadis qudsi. Apa tadi hadis qudsi? Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, tapi disenderkan kepada Allah. Langsung saya kasih contohnya.